Vedere gire semêlê 83 sal beriyan haw di demeke weke niha de û di rojeke weke îro de. Desalata Melikiya Iraqê 5000 aşorî li sinûrê qeza semêlê û li ser vî girî û dewroberên wê komalkûj kirin. Ev jî hestîkên wa mirovan e û belgeke saxa komalkûjiya desalata Melikiya Iraqê ne li ser aşoriyan li vê deverê. Heftiyab sala 1933 bi biryareka desalata Melikiya Iraqê fermana komalkûjiya aşûriyan hata derkirin. Navenda komalkûjiya aşûriyan û hêmayê komalkûjiyê girê Semêlê bû ku di niha de dikeve nava qeza Semêlê. Hestiyên mirovan bi aşkeratên dîtin û tenha jî piştî borîna 83 salan hê bi cînosayîd nehatiye naskirin. تشتكي من قلت ما ملموس نديت يدبيجن دي تشيبت ودي تشيبت ما تفين تشتكي ملموس بين تشتكي يعني مصدر تشتكي مصدر ثقافي بمكان نعم وعودات ومع وعودات ما نبت وعودات ما تفين تشتكي يعني راستي حقيقة بهتا نيشان كر اختيار كير روجها حفتي طباخ البرهندة يعني داخلي بو يعني الدولة بخوبو دولة بخوت ويا رحمه بشعبها خوب باد مثلا او تشيكير او فرمان كير وكو امبيشن همو آلیکی خو بدن کریه لسر کیسی کومالکوژیا آشوریان و میجوی هبون و راستیا آشوریان و شارتیه و که او دی بجن او خواهنا شیرن و وی لسر جو و مال خوشی هر دم بدنگ بن. آشوری که ايكش مكونات اصليه خدانه عردي بنيت افا اشورستان بو يعني دوله اشوري بريش صدو دوازه بري قبل المسيح وحتى انه كافا عرض اشوريا بو بس اف جينوسايد اف مذابح اف كشتن اف شرا همي كارتكرنا كل زرهبون منظمات وحكومات الدولية بوما تشاركي كان شعبي ما قالك ظلم هي سرتوي نا أوروكا شميجة تاريخات ما هكرتو بخيني إبادة ظلم تهجير همي تشتي بسري معاد لترکیه و سوریه و ایران و عراق سال 1933 کومالکوژیا آشوریان دست پیکریه و نزی 5000 کس ده هاتنه کشتن و لعراق جی گیره سیمل بوی همای کومالکوژیا آشوریان و جن و زارو پیر به ساخی هاتنه بناخ کرن و دنها ده جی هستی وان به آسان و به چافتن دیتن تنها جی وکه جینوساید اف کیس نهاتیه لقلمدان نه لهرما کردستانه و نجی لسر است حکمت عراقی کو تومتباره به وی کیسیو نجی لسر است جواکا نافنتوی جی قضا سیمل خطاب عمر ان آرتی